Reka ntongere ngusuze kandi ngo ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi ntandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGM aho tuba tugenda tureba inkuru ziba zigiye zitandukanye zigenda zivugwa hirya no hino. Inkuru kuri ubu ngira ngo tuze kuba tuganiraho nta zindi turaza kuganira ku nkuru iri kugenda icicikana hirya no hino, ni kubiri bimwe mu bintu byaje kuba bigenda biba ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo hari igitero cyaje kuba kiba kuri kibuga cy'indege cya Kisangani, cyagize ibyo cyangiza ku rwego rugaragara, haje kuba haka umuriro mwinshi cyane. Indi nkuru tugiye kuba tubagezaho ni inkuru ya FDLR, aho FDLR yaje kuba yaje kuba yica abantu bagera ku 10, ubundi itaka isahura ingurube. Gusa amakuru atugeraho ntabwo ari iyo ngurube imwe yaje kuba yasahura, kuko yaje kuba igenda isahura n'indi mitungo y'abaturage benshi. Icyo ngusaba nuko nagusaba ko wakora subscribe, ubundi tujye tugenda tubana umunsi ku munsi mu nkuru ziba zigiye zitandukanye. Wowe utarakora subscribe kandi nawe wayikoze, icyo ngusaba nuko wakora share, ubundi izi nkuru zikajya zigenda zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Mu minsi yashize nababwiye ati FDLR na leta ya Kongo biri kugaba ibitero bikomeye cyane. FARDC na FDLR biri kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bifatanyije na Wazalendo n'ingabo z'abarundi, mu bice nka Minembwe n'ibindi bice bigiye bitandukanye byari bigiye birimo abaturage. Nakoze inkuru ndababwira ati AFC M23 iri gutegura igitero gikomeye cyane shaka kuba yagaba kuri aba bantu. Ndababwira ati nimwitegure ikintu kigiye kugenda kiba muri iyi minsi, ko AFC M23 ntabwo ituje, kuko yari yaragiye ihamagarira amahanga ikavuga ati ibi bintu FARDC iri kugenda ikora mu kabiceceka, ntabwo natwe turi buze kuza gutuza tubirebere. Naho naje ndababwira ati mwitegure igitero gikomeye cyane AFC M23 igiye kuba yategura. Bamwe bakavuga ati ni bya bindi byanyuma mwivugira. Gusa kuri ubu ku munsi w'ejo haje kuba haba igitero Kisangani ku kibuga cy'indege, ariko nubwo AFC M23 itaragira ikindi bitangaza, itaremera ati icyo gitero nitwe twakikoze, ariko nta bandi bahanganye nabo muri urugamba tugenda tubibona. AFC M23 na FARDC n'indi mitwe ifasha leta ya Kongo nibo tubona bahanganye, nta kindi gihugu twavuga gihanganye naho ku buryo cyakifata kikarasa ku kibuga cy'indege Kisangani. Urebye ahantu AFC M23 yarasiye kuva ahangaho ugera, kuva aho M23 yarasiye ugera Kisangani, harimo urugendo rungana no kuva ku ibirometero bigira muri 80. N'ahantu harehare no kuva nko kuva Uganda Kampala wongera ugaruka muri Kongo, kugenda no kugaruka harimo urugendo rungana gutyo. Ukibaza ati n'ibinyeshyamba ziri kurasa mu ntera ingana gutya, ni ibihe bindi noneho biri inyuma birenze kuri ibi ngibi? Gusa reka turebe inkuru yacu ukuntu imeze, ibigiye bikubiyemo hano hagati. Ni igitero cyaje kuba kigenda kiba ku munsi w'ejo. Inkuru iravuga ati umutwe wa AFC M23 wagabye ibitero bikomeye ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru yagiye atugeraho hano kuri KGM avuga ko iki gitero kibasiye ibikorwa bya gisirikare byakoreshwaga mu kugaba ibitero bya drone ku bice bitandukanye biri mu maboko ya AFC M23. Mu minsi yashize twagiye tubabwira nyine bimwe mu bitero yari iri kugenda igaba ku FARDC igenda igaba kuri AFC M23. Ibi bitero by'amadrone n'andi byari biri gutegurirwa ni ku kibuga cy'indege cya Kisangani, niho izi drone zahagurukiraga. Rero AFC M23 no kuva na mbere yaravuga ati bizajya biza bidutere none twebwe tube twabisanga handi biri guturuka bariho tubikubitira. Ni nayo mpamvu ejo haje kuba haba iki gitero kimeze uko, ariko AFC M23 nta kintu yaje kuba igenda ibitangaza. Iki gitero kandi cyashegeshe intwaro yo mu bwoko bwa DW4 yarindaga ikirere cya RDC. Yari intwaro yari iri ku kibuga nyine cy'indege hano kuri iki kibuga cy'indege, niho iyi ntwaro nyine yarindaga ikirere yari niho yaje kuba yarasirwa iza kuba yabigenderamo. Ariko nyine icyo bari bagamije ni ukurasa biriya bikoresho. Ku mafoto muri kubona iyo ntwaro AFC M23 yaje kuba ikubitira muri icyo kirere, aho yaje kuba iyirasira nyine kuri icyo kibuga cy'indege ubwo
targetinga aho bakorera ibyo bisasu nyine niyo ntwaro yaje kuba igenda ibigenderamo. Si ibyo gusa n'ababwiye ati turaza kureba n'indi nkuru ivuga ko FDLR yaje kuba yica abaturage 10 noneho inashimuta n'imwe mu mitungo, aho byaje kuba bigenda bigaragara mu mafoto ari ako bari bagiye basahura, aho basahuye ingurube ewana n'umusirikare waruteriye ingurube namwiboneye nge nanze kwa namukoresha muri iyi video bitaza kuba byagira ikindi kibazo byagenda biteza. Narimbi babwiye AFC M23 yaje kugira igitangaza kuri ibi FDLR yaje kuba yakora, aho yavuze aho itangazo ryabo rivuga ati ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangaje ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bari kumwe na Wazalendo biciye muri teritwari ya Masisi na Walikale abaturage bagera ku 10. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iki gitero cyagabwe mu gace ka Maremo, Karembe, urugabano rwa Masisi na Walikale muri iri joro ryo kuri uyu wa 24 Gicurasi 2026. Kanyuka yagize uti muri Maremo bishe abasivili 3 bakomeretsa abandi bantu 6, banashimuta umuyobozi waho muri ako gace. Ubu kugeza uyu munsi ibyamubayeho ntibiramenyekana kuko ntabwo baramenya irengero ry'uwo muyobozi. AFC M23 yatangaje ko nyuma y'ukuva muri utu duce FDLR na Wazalendo muri utu duce byasahuye bikomeye agace ka Bweru, bitwara inka 11 z'abaturage ndetse n'ingurube nyinshi. Ariko mu baje kuba bagaragara haje kuba hagaragara umusirikare waruteruye ingurube imwe niwo waje kuba agenda agaragara, ubwo wenda ibindi ntibashatse kuba babyereka. Iri huriro ryatangaje ko nubwo leta ya DRC yari yemeye gusenya FDLR, ikomeje gufasha uyu mutwe w'iterabwoba iwuha intwaro, ikanayobora ibikorwa byawo ndetse n'ibya Wazalendo, ikagumya nyine bitera inkunga, ikagenda inabayobora hamwe mu duce tugiye dutandukanye. Igitero cya FDLR muri Maremo na Karembo gikurikiye ikindi yagabwe yari yaje kubigaba muri centre ya Bambo muri teritwari ya Rucuru mu gicuku cyo kuwa 18 Gicurasi, yica umusaza w'imyaka 77 witwa Nzirorera Nsekuye, ishimuta abandi baturage 2. Iyi nkuru nayo naje kuba nyibagezaho hano kuri KGE, ushobora kuba waza kuba wayireba, nayo twarayibakoreye tuyibagezaho. Nuko rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bije kuba bihagaze kuri ubu. Amakuru aba yagezweho mu kariya gace nayanga twatubaye tubafitiye. Reka dukomeze dukurikirane ibindi bigenda bibera, dore ko amakuru abagenda avugwayo ari menshi. Tegereze ko AFC M23 yaza kuba yagira ikitangaza nyine kwa kiriya gitero yaje kuba yagaba, nubwo itari kubyemera ariko bigenda bigaragara nyine ko aribo bakigabye, kuko bari batangaje kwihimura ku byo FARDC yari kugenda bakorera yica abaturage ibagabamo ibitero by'amadrone. Reka tuze kuba rwategereza niba hari ikintu wenda iri buze kubivuga, ariko niyo itanakivuga natwe tuba tugomba kubisobanukirwa tukibwira ukuri. Reka ngushimire rero ufashe umwanya wo kuba wareba iyi video, ndagusaba kuba wakanda ahantu handitse subscribe, ubundi ugakomeza kudushyigikira tukajya tugenda tubana mu buzima zigiye zitandukanye. Murakoze cyane.